Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakadalos ka din? Taday tala cellphone tin into naram. Ay, nalpasan. Senyora. Ay, ada ka di pa ipaaramid mo? Saan mo nadamagan kanyak? Noan niya ti sumarunong aramidam. Ado ti matrabaho no iwaras mo dagita matam. Ay, panawan ka pa'y senyora. Mapanak ije kusina. Apay nga ije kusina ti papanam? Kat saan pa'y nga oras ti panagluto? Ingka ka di agkalong. Ay, saan mo't, madam? Inakagdalos. Kunam anak kadalos ka itay. Ita, kunam nga ingka agdalos. Da kayo kit di akatulong. Di yu amuti araramidan yo. Sakit kayo iti ulo. Ha? Ay, sige madam inakon. Ingkay baga kadiki ko tarumwar kamin. Isagananan, taylugan. Palubusan dakon nanang. Ada kadwak amapan ije Manila. Saan ka di nga imbaga ni tatang mo delikado ije Manila? Ado ti madamdamag ama isagsagmak ijay. Saan mat nga amin, nanang? Alan tapno makaurnongak iti pagadal ko. Ama nga makatumpong ka iti saan anasaya at nga amo. Saan mat siguro, nanang? No dito'y ko laaway, awan nasaya at amasakbayak. Apay ko mga awan tinasaya at amasakbayam dito'y. Saanak makaadal no dito'y laang, nanang. Ado tirimbang ay dito'y asaan anak kaadal. Ano samlaangan dito'y anak ko? Numapan ni Lydia ija Manila, sumurotak. Da kayon ti mangibaga ka ni tatang, nanang. Pinalubusan ka numat ni nanang ni Giselle anapan ije Manila, tatang. Anya, napan ije Manila ti kabsat mo? Day tamad ti damag ko dita paradaan. Napanan ni nanang mo. Apay pinalubusan na. Diyak amo no apay pinalubusan na nagpa-Manila. Idi pa'y nga imbagak nga awan ti mapan ijay. Tado ti may sagsagmak. Ay, maalala na no maisagmak, kaipilit na ti kayat na. Diyak kayat nga adda maisagmak kada kayo. Iswasan ka nga agsaw iti kasta. Ay natatang, awan papanan na, tanapan ngamin adiyo pinalubusan. Imbag ta simmangpat ka, si kaabak-bakatan. Apay pinalubusan ti anak mo anapan ije Manila. Saan ko kumaapalubusan ngam nagpakpakaase. Kaya't na makaurnong iti pagadal na. Ay, imbis ang makaurnong, amangan no maisagmakpay. Saan mo't siguro lakay? Ikararag ko ti panakailisi na iti saan anasaya at apagtang. May mayat ti agsakbay, amang liklik iti pakaisagmakam. Ngam ti agbasak-basak. Bareng makaurnong iti pagadal na ako nana. Ay na, adala mapasamak kan kuana. Ay na, pagtimugan kayo adwa. Ay saan kumamot alakay? Saan kumamot ang maisagmak di anak ta? Ay na, adala mapasamak kan kuana kunak manen. Makaraman kayo! Nabambanog ni tatang mo. Impasabot mo kit din ti may papan ka ni Giselle. Rumbang lang, nanang. Kaya't kumati makadanon ije Manila. Ngam isukit din tim mo na. Nasakit tinakam mo. Tasaan asikatiin mo na nakadanon? Eso nga indanon mo adagos ka ni tatang mo. Ti papanaw di kabsat mo. Kaslakas na, nanang. Sales girl ka lang arudan ije ili. Apalampay laang di kabsat mo. Gapo iti aapal mo. Iso ang nagipulong ka adagos ka ni tatang mo. Hay, adda kumamit kadwak, ta sumurutak mat ije Manila. Iparit lang arud ni tatang yon. Apay amapan ka pay laang. Apay nga rod pinalubusan nyo ngayon ni Giselle. Ada nasaya at aplano di kabsat mo. Nanang, saan ka di anasaya at matigandat ko? Ti plano ti kabsat mo, katapno makaurnong. Tapno makaadal. Ti plano mat, kat sa balay. Tapno makasara ka iti mga sawakan ka. Tapno makalungaw kay ti rigat. Dakas ka di day taatarigagay ko, nanang. Kayat ko, ti bumaknang.
Si kakaditin rekomenda ni Lydia akatulong ti amigak. Wan apo, siyak ni Giselle. Jak kaya ti apo nga awag mo kanyak. Madam, wano senyora ti kayat ko. Ay, sorry, madam. Ti kayat ko akatulong, kat saan masapol nga ibagbagak ti araramiden na. Nang runa, no ada ni Jobert nga anak ko. Pagsirbyan nyo analaing, yawat yo amin na masapol na. Ayan ka diti anak yo, madam. Danda ni sumangpat nga agapoy ti Amerika. Ada katulong ditoy, ngam gapo ta sumangpat ti anak ko, isa ang mga laki ti para si kasukan ko na. Maaramid mo ka diti trabaho, Ika gumaak, madam. ngam ni. Aday tsuram. Ngam, ha, agat lugnak ka, tanaggapo kay ti away, ha? Diyak kaya ta kanayon ka nga umasidag iti anak ko. Nawatam? Saan ka di ako nam nga iso ti pagserbiak, madam? Kasano adyak umasidag kan ko na? Ha! Kalpasan na maitad mo dagiti masapsapol na. Panawa mon! Saan mo nga ibantay ti bagim kan kwa na? Danga! Nalawag, ha? Umay ka kano, tay surok kan ka ti sileta, kuna ni madam. Ay, siyak gayam ni Sonya. Anya mo tinagan mo? Siyak ni Giselle, manang. Ay, saan ko maakatulong ti trabaho asinerkam? Nagartista ka kuma, na nagpintas ka. Nalabas ka mat, manang. Narigat samat ti sumrak nga artista, no awan ti mang tulong kan ka. Sa bagay mo't kit di, ah? Ang bagay mo, ti agbalin nga artista, tanapintas ka. Kasla saan ka at taga-away? Apay nga da kayo pa'y lang dito'y salas. Sonya, saan ka di nga imbagak nga itulod mo yung seledyo? Surwam ka dagiti romba nga madalusan dito yung unag ti mansyon. Ay, uwan, madam. Mapang kami. Naungat ka din ni madam, manang. Kas nakita mo. Kas la machine gun tingiwat na no agbusingar. Kabutbutang nga rod no kasta, manang. Ngam saan mo't kit ding agkabel. Iso ano madama ti sermon. Dumngag kalaang. Tamalpas tumatlaang agngiwat-ngiwat. Kastoy gayam ti biyag ti katulong. Wen Ay, itakadilang ang mapadasam ti agkatulong. Uwan, manang. Kayat ko ti makaurnong iti pagadal ko. May mayat samot no serbidora. Wano agla ko kumati sinerkam at trabaho. Apay nga rod asika, manang. Katulong mat ti sinerkam. Ay? No kasla kumakun kakapintas. Ay kat saan akatulong at trabaho? Tingamin serbidora kan agla ko. Agabang pailaang iti silid apagyanan na, manang. Nangina ti abang dito'y syudad. Wow! Ada prinsesa nga agsagsagat iti mansyon. Sika ka din ni sir? Rumbang ka di nga awagan na kiti, sir. Makita mo ti ugam ko. Ha? Apay ka di dagita tulbag, sir? Siyak ti manager dagiti tulbak dito mansyon. Asino ka kadimat? Manager ti tulbag? Saan asika ni senyorito? Mabalin mat nga awagan na kiti senyorito. Agkakaingas kami ngamin kini sir. Ay, Kiko! Ma'am! Anya ti kukuam dito'y salas. Ingkay sa gana tilugan. Tarumwarta! Intasabtan ti anak ko iti airport. Wen, madam. Mapan ko di sagana tilugan. Makapasuron ka, driver! Asino ka din ni Kiko, manang? Kunana itay a manager ka no ti tulbag dito'y mansyon. Iso ti driver ditoy. Kasjay na day jaki ko. Ag feeling boss no kwa. Kunak itay no iso ti anak ni madam. Kunana ngamin nga kakaingas da ka no. Anyang hagkakaingas.
Amangan no natataer pa iti tarakan ni Bus Abakas ngam iso. Nalabas mo, tay bagam anatata ti bakas ngam ni Kiko. Agpay sumat. Kaslamat pinuuran akarag ni Kiko. Ha? Apay niya ibaga makasla pinuuran akarag, manang. Di mo ka di makita dya kudil na. Kasla naksat akudil ti karag. Sapay binortong ti ropa na. Apay akasla daguram ken kwa na, manang. Masurunak laang. Tay di binasted ko. Kunanakit din apagan anunak kanaw kat nalaadak. Apag husto ti oras nga isasangpet mi iho. Husto mo ta kasangsangpet mo. Isong nga inchat ko kan ka. Noon niya nga oras ti isasangpat ko. Tapnosan kay amasapa nga umay. Makapasikur nga minti aguray. Imbag ta saan unay ana traffic iho. Intay nga rodan mama. May liwak mo tin iji mansyon. Nabayagan siyak nag-awit jay. Sige iho. Intayon, nakasagana mo tilugan. Mama, ni ka di manong Kiko ti driver mo? Wan iho. Nakita natan. Yagnan dito'y tilugan. Awanan ti isuot ko ang nalabaan akaws ko. Api ngamin api nalubusan yun ni Giselle. Apay, iso kadilaang ti makamo nga aglaba. No siyak, makumiko makamang tultulong kanitatang mo jibang kagkantalon. Awan lakot nga rod ang laba itilupot ko. Day, ano sa mo na nga ilaba talupot mo? Ta isa mirak mo't alabaan ti lupot mi kanitatang mo. Ay nananang, amuyumot nga da trabaho. Kasanuak ngay ang makalaba. Sigudom gamin na. No sumangpot ka iti malam, labaamon tapno saan ang maurnong timurong mo. Ay, masurunak iti dayjay a Giselle. Intarayan na ti trabaho na ditoy. Kasanaw, no adda dito'y di adem, ipadudon mo amin kankwana ti trabaho dito'y balay. Rumbang lang tawan kat nga rod trabaho na nanang. Katulong ka din na ita sumabat, mama? Wan, ngam agat lugnak dayta. Ha? Tagaaw-away a babae. Nagpintas na ita babae ah. Anya pa'y lang ti araramidam, Giselle. Mangisagana kan iti pagpalamis. Saan ka nakatunga nga akasta? Ay, uwan, madam, mapana ko. Ay, nalalaing sapay ti robot a babaunan ngam ti tao. Ha? Masapul pa'y nga ibaga ti aramidin na sakbay nga gunay. Ha! Relax ka lang, mama. Milyon tigatad ti robot. Kabarbaro ka di akatulong di napintas a babae? Jay ka di show taktika at masawen, sir. Anya? Showtime tinapintas sa babae? Imposible. Day tatipod no, sir. Nabayag kamin. Uray damagam kanwana. Kasta ka di, Kiko? Nagswerte ka maten? Ha? Pangkitaam nga uray kastuyak lang, sir. At damay lawaan nga aglang nga prinsesa. Imbag man ta napasungbat mo. Kasta kumamat kapintas ti makarelasyon ko. Naidumdumag peso ti kinapintas na niya, sir. Anya itayan, tinagal na? Ay, siga Kiko. Ha? Kunak man no agpaiso a showtime. Ha? Apa, di mo pa amo tinagan na. Anya ka di tinagan ti kabarbaro akatulong, manang. Giselle, sir. Nabiit pa'y ditoy. Kaya't na kano ti makaurnong iti pagadal na. Isong ay may nagkatulong. Kuna ni Kiko, shoota na ka na. Inggaraw manen ni Kiko, ti kinaulbod na. Idida mo ang nagkita dakan ni Giselle. Imbaga na nga iso ti anak ni Madam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mayro. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center
iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, impilit ni Giselle ti mapan ijay Manila. Tapno makaurnong daytoy iti pagadal na. Umapal ti kabsat na ani Aida. Ket impulong na adagos iti Amada. Banagmat anagpungtutan ti Amada. Taado kano ti maisagsagmak ijay syudad. Ijay mat syudad ni Doña Olga Amata Pobre, tinagbalin nga amo ni Giselle. At damat anak daytoy nga agnagan iti Jobert. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ana pauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Giselle, tinagan na, sir. Nabiit pa'y ditoy. Kaya't na kano ti makaurnong iti pagadal na. Iso nga'y may nagkatulong. Kuna ni Kiko, asyota na ka no. Inggaraw manan ni Kiko ti kinaulbod na. Idi damo da nagkita kan ni Giselle. Imbaga nakit din nga iso ti anak ni Madam. Anya? Ket namati ka dimot ni Giselle? Nagdwa-dwa. Ta saan mo't nga aglang-langa akas amo, sir. Kunak mo't nga aglang-langa akas napuuran akarag. Talaga napintas ni Giselle. Inosente. Ang nagpintas. Ay, uwan, sir. Kastamat ti imbagakan ko na ididamok ang makita. Ay, talaga ang napintas. Inawagak ni Lydia, taimbagak apagawiden na ni Giselle. Ngem di na pa'y kanumasangot ti mapan ijay ayan ni Giselle. Ngam nabiit pa'y laang jay adim ijay. Kasanungay ang makaurnong iti pag-aadal na no pagawid mon. Awan ngamin ti agtrabaho dito'y balay, nanang. Awan tumat ngamin ti cellphone na, tapno maawagan tayo kuma. Kasano, imbes nga igatag na iti cellphone na, inurnong na, tapno ada pag-aadal na. Imbagkan ko na, tada urnong na. Siyakit awan urnong ko, tatumultulong ak iti mausar dito'y balay. Ay, pasensya kan anak ko. Kapilitan ngamin agumatang ka iti masapsapol, nukas jay nga awanan ti iso amin iti kusina. Iso ama surunak iti dayjay a Giselle. Di pa'y umay pumasyar. Tapno mairanod tayo mat iti natgadan na. Ada yung amin anak, nangina ti plete amapan kan agawed. Ay nananang saan aday tatirason. Imut ket di iso ti ammo. Apay mo't nga imbagam ka ni sir, akaayan-ayat mo ni Giselle. Uy, di ka lang nagbain. Rinabak ko lang, mate. Ano kayat mo? Datalangin ti agayan ayat. Anya? Ay, awan ti arapaap ko ang madaan iti anak akas lakarag. Anya? Dahito yung mati may bagat. Uray saan mo nga arapaapan ti maaddaan iti kaslakarag nga anak. Addan to anak mo akas lapilat. Pag kunamot akas lapilat to ti anak ko. Kita mamatay tsuram. Kas kalapilat anak ko tung. Ay, sika nga'y, kas kala napuuran akarag. Ah? Ay, umadayo ka man kit didi ayan kong agdaldalaws. Ay, makasinga ka iti trabaho. Hoy, sikatiin mo na nga imasidag kanya. Ito siyak ti papanawam. Agsipod ta dito iti pagdalusak. Ingkay di garahe, ijay ti bagay mo apagyanan. Madlaw ko, akita-kitaan na ka ti anak ko. Saan ka apailaw-lawan kan ko, na? Saan kayo ngagbagay? Sa anak mo't ngagpapaaram kan kwa na, madam? Nasaya. Laglagi pam apitak ti kayarikam. Idento ta marmol ti kayarikan ti anak ko. Amok dayta, madam. Amangan umang namnama ka, nga armon na ka ti anak ko. Numapasamak man nakasta, pagay ayaman nakalaeng tanga. Saan kumot nga'y palubos alukon nak ti uray asino, madam? Masustener mo ka di dayta nga imbagam? Uwan, madam. Panagadal ko ita ti ipang pangarunak.
Jobert, kaya't ko nga ipalagipkan ka, sakbay amalipatam. Adda na kay tulagam nga anak ti amigak. Saan ka di nga imbagakan ka? Anak tiliwak nga adda kain innagak na, mama? Ang mga nuin nagaklaang matagayam, iho. Basta jak ka dyan, mama. Ngam dakkal ti pukaw tayo, no ibatam ni Doris. Dakkal ti negosyo da na kisugpunan tayo. Nga uray rugitan dyan babae ti ulo. Kasta ka di, mama. Ano sampay? Tapno saan ang mabangkrap ti negosyo tayo, no awanda? Dakkal ti share, tinadakkal na iti kumpanya tayo. Kas jay kadilatan. Gapo tadakkal ti share da iti kumpanya. Isong aramaten dak. Tapno saan da nga i-pull out ti stock da. Day talaang ti pamuspusan, iho. Awan na pulos matawid mo no mapukaw ti kumpanya. Kasano kanton? Mabalin ko ti sumbrag akas ordinaryo nga empleyado iti sa bala kumpanya, mama. Jobert, saan ka kumangag bali na sukir nga anak? Numadamag iyo nga adda jay nangawis kan ni Giselle anapan ije Manila. Ibagayo, taagawid jay kapsat mo. Kanayon ko adamagan, tapno makatulong mat dito'y balay. Ngam saan pa'y mat kano anagawid, tatang. Ay, day takat ti ibagbagak. Ang mga ano adamat madin anapagteng na. Makapasuron. Adda da tao dito'y amarigrigatan. Idin to ta addamat ijay nga agnamnam ay. Ay, kat nasaya at ano agnamnam ay. No saan nga ay? Saan tayo abasol? No anyaman ti mapasamak na, tanagpilit anapan. Day jay tumat ngamin nga inam. Pinalubusan na. Ita, awan lakit nga rod ti maibaon dito'y balay. Na ay, day tamat ibaon mo ti pagdandanagam. Saan adya kasasaan ti kapsat mo? Nagadalam ka di idi high school ka. Ejay probinsya mi, sir. Kan nag-eskwela ak pa iti dua atawan iti college. Ngam si Mardengak, kaputawan kwartan da tatang. Anyay mo ti trabaho dagiti dadakkel mo. Manalon da, sir. Isu nga ikagumak ti agadal. Tapno makalungaw kami. Bilibak iti kinasingpet mo nga anak. Agkatulong ka, tapno makadal ka. Sapay ko tagbaligi ka. Agyaman na kada kayo, sir. Tingamin da dumak at uyawan da tikas kada kami amarigrigat. Kwarta lang tinagdudumaan tayo. Saan akas kadagiti daduma? Ana baba, ti panagkita da kadagiti na pobre. Ha? Kasta ka di, sir. Ngam ni senyora. Saan mo nga ituloy? Tamasaktan lang tirik nam. Lading itek no nakaisawang ak iti saan nga umno, sir. Di nakpagdanagan. Maawatak tirik nam. Apay ama ikulkulang ka, Giselle. Addan sakit parikot mo. Awan anyaman na daytoy manang. Nadlaw ko dayta. Manipon nakita ka nagsarita kayo kan ni Sir Jobert ijay salas. Agpay so nga tati ko nana, saan na kano atagibas si Dante na panglaw? Saan tayo nga mo? Taamo tayo laang matida. Ang nasingpat matkit din ni Sir. Ay, amam. Madlaw ko nga in love ka kun kwa na. Ha? Husto akad eh. Sana kamay karikan ko na manang. Marigrigatak, idinto tabak nang da. Ay, dayta itatirigat na no ma-inlove ka iti may sa abak nang. Masapul nga italimang ko iti kaunggak daytoy a panagayat. Awan lat amo ka na sayat a masakbayan daytoy nga ayat. Ay, kastoy tayo kadilat ta marigrigat. Awan karbengan tayo nga agayat iti baknang. Mapanak iti balay ti amiga kiti sa balya syudad. Kita analaeng ti masapsapol ni senyorito. Matungpal, madam. Siyak ti makamo ka ni sir. Amin ang masapol na isaganam. Amin akanan na isaganam. Wen, madam. Kaano kayo kadya sumangpet, madam? Diyaka mo, dependento langan. Numaganasak ti agpasyari iti balay ti amiga ka, ang mga no dua, wano talong aldaw.
Kasta ka di, madam. Awan pagdanagan niyo, madam. Apay nga takas to iti mariknak. Agkaba-kaba ak lakay. Kasano, mamin ano kamat ngamin ngagkape iti agmalam. Diyay nga takap iti makagapo. No apay nga agkaba-kaba ak. Anya pa ay, kasta matikunada, numanagkape ka, daras ka nga agnervyos. Apay nga yakas lag na pagdandana kakadyak mo tamo. Adakat kastan, agdandanag ka asaan mo mat nga amo ti makagapaw. Diyak garod maawatan ti riknak. Apay nga yakas toy. Ay, no di mo maawatan ako nam. Adda nga ro diferensya day tariknam. Na, agdandana nga lang arudan. Day tapay ti ibagamot alaklakayan. Di ka kadipay maturong. Rabiin. Ay, makaturog pa yan. Awan pa'y mat ngamin ni sir. Di pa'y nangan. Ay, win kayam anya. Apay nga italag ang narabyan iterwar ni sir. Day tangarod kat. Madanagan pa yan. Oy, madanagan. Taawan pa'y ni Labs na. Di mo ko lang awan dadanagan, manang. Saan mo't nga ubing? Tapno pagdanagan, no saan pa'y asimmang pa'y? Kasano no makaturog kat isuti sa sangpet na. Ang sino nga tati mangisagana iti kanan na. Ay, amangan no na nga nan ije restaurant. Kasano no saan pa'y? Kasapulan nga urayag. Aging ga makasangpet. Addaken ka day ta, Giselle. Angam no siyak, maturugak. Tamasapak amariing inton bigat. Mapanak pa nga ro di Salas. Urayag asumangpet ni sir. Ay, Apay ka di nga alo si Isen ka. Kuti kala ako te. ay, diyak ban amo. Diyak mo't maawatan ti bagik. Ay na, saan ka man ako te. Tapno makaturog ta. Agarado apay amasapa inton bigat. Indak man la ijay papag ijay salasan. Tapno makaturog ka ako nam. Nasaysayaat pay. Hindi ka mat ngamin makataltal na. Saan ka matasigod na kasta? Ay, inak la uminumon iti gatas. Bareng makaturog akton. Itimplaan nakman mat nga raud. Umay ka nga ron iti kusina at agtimplak iti gatas ta. Ala, umunakan. Sumarunuak. Nay, agriring magtitelepono iti asidag ka. Sino nga tati umawawag? Batak man langay. Hello? Sino ka diti umawawag iti 10 oras ti rabi? Abay, awan ka diti bigat? Saan mo ka di ama ipabigat? Ulitan man timbagam, Kiko! Ay, timot gayam na pintas amadam ko ti mawag. Kunak ngamin no jerong number, ma'am. Sorry. Kayat mo asawan? At da umawawag dita? Kasta nga rod, madam. Adda ngamin imawag itay. Saan kumat nga, ma'am mo? Makipunpal ka, no? Imbaba ko na titilipo, no, ma'am? Husto tinaramid mo. Saan arumbang ada sa bali nga umawag dita? Iso akas jay ti imbagak itay, madam. Ada ka di ibagayo, madam, ta imawag kayo? Nakaturog ka din ni Jobert. Ay, dayta ti saan ko nga mo, madam. Sa anak mo't anapan iti silid na. Inak amuan, madam? Saanon, tarabiin. Ang mga numasingam, tipan naturog na. Alangarod, kastapay, bye. Bye, madam. Nay, nadda ka mo't dito yung kusina. Agkalkalong ka de? Ano ti pa nagkitkitam kanyak? Agkakalong? Ang mga nuday tatipanggap mo, isong imay ka ditoy. Umayak lang uminom. Imayak mo't iminom. Aywan, imawag itay ni madam. Dinamag na no nakaturog ka nun ni sir. No nakaturog, imay ko man naturugan ani Giselle. Ha? Urayan na, tapno idasaran na itimakan. Kasta ka day? Apay arabi kat awan pa'y ni sir. Day tangarod mo't kisaludsud ko.
apay arabiin kat awan pay. Nakat maturugay. Rabi? Ay, oray siya ka. Ituloy ko ti maturo. Ada nagsartang alugan di tarwar. Inak kitaan. Ni sir siguro daytan. Senyorito? Nabartag ka? Pasensya na. Sa labahin na man, naging kaya silid ko. Pangasim. Uwan, sir. Sige. Kung ba't ka kanyak, tamapantay ti silid mo. Ay, mo na ka. Itay ka pa yan, nagururay. Ay, uwan, sir. Saan ka kadipay amangan? Sakbay ang mapantay ti silid mo? Nanganak ko ni Jerwar. Inta ni di silid ko. Okay, sir. Mapantangarudan ni ti silid mo. Apa niya inrikap mo ti ruangan, sir? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay itaalawas ang pauluan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Jobert ni Giselle akatulong da. Katrinam na da ito'y. Iti sabali abangir, ururayan mo ti pamilya ni Giselle ti panagawid na. Tamailiwdan kenkwana. Iti may sangal daw apimanaw ni Doña Olga. Narabyan asimmangpat ni Jobert. Mas daaw ni Giselle. Tanabartak ni Jobert asimmangpat. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ana pauluan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Nanganak ko ni Jerwar. Ala, inta ni Jess silid ko. Okay, sir. Itulad ka na iti silid mo. Ha? Apa niya inrikap mo ti ruangan, sir? Pakawanin na ka. Ayatin ka unay, Giselle. Sir, di nakigaman. Pakawanin na ka. Ngayon talaga ayatin ka. Di na ko mapagkadkadan. Saan, sir? Pangaasim! Ibatanak! Kunak man no nasingpat ka. Ayop ka matgayam, Jobert. Apay nga yung dadanasnak. Pakawanin na ka. Ayatin ka ngamin, Giselle. Isang batak tinaramit ko ka. Bastos! Ayop ka! Sorry, Giselle. Di na ko makagura. Pakawanin na ko na. Kasanunog mo nga tinaramin mo. Dinadael mo tipyag ko. Ikarik, saan ka baybayan? Imayak dito'y. Tagayat ko ti makaornong iti pag-adal ko. Sambali matgayam tinaganap ko. Bastos ka! Ikarik, jaktal likod ang tinaramid ko kan ka. Umanugot ka din ni mamam, ha? Kagura na ti marigri kat akas kanyak. Apay akas tatilangam. Nagsangsangit ka? Ay, di kan samot ka naturog. Limlim tagmat dagita matam. Naksangga sa takman. Nadadaalan ti biyag ko. Ay, Isu siguro hindi nakpalubusan ni tatang. Takastoy gayam ti mapasamag kanyak. di ka maawatan. Anya ka diti kunam, anapasamak kan ka.
Saan ko may balikas tinapasamak kanyak, manang? Basta, dakas tinapasamak kanyak. Noan yaman dayta nga ibagbagam pasamak kan ka. Ay, makipaglading itak. Ang yaman manang. Ngam, saan ko akabailan ti rumwarita dito'y silid na? Agyanak pa'y dito eh. Sige, ading ko. Agyan ka laang dito'y silid. Sana bale, taawan mo't ni madam. Oy, Kiko. Anya ka dito naramid mo kan ni Giselle? Apay asangit. Anya ko mangay, tinaramid ko. Saan ko mat asinagsagid? Sa anak mat amang gagamod. Tapno ginamod ko kuma. Ay, anya ngay nga ti parikot na. Si ijay silid, aso manangit. Apay ngay, aso manangit ako nam. Ay, aguri ka. Limpyo ka di, ti pa nagsungsungbat na. Anya ti kayat mo asawan? Saan alimpyo ni Giselle? Kunamet aso manangit. No awan makagapo ngagsangit ti tao, kayat na asawan, adda kulkulilin ti utak na. Ha? Ay, sayang pa'y ti kinapintas na. Anya nga adda kulkuliling ti utak na ako nam? Ada yung ang adda bagbagtit na. Ay, imbag pa'y si ka tamabalin. Ha? Ay na, di ka pa'y rimwar anapanangan ading ko. Agsakit ka no kasta ti aramidam. Ay, inkamangan. Sana ka mabisin, manang. Ay, saan mo ko maapapasan tabagim? Kasano nga ti pamilyam, no maamuan da akasta ka? Tinungpal ko lang ko man ni tatang. Di na kayat nga umayak dito'y Manila. Anya nga min, tinapasamak ken ka. Apay adi mo ibaga kanyak, tapno amok mat. Saan ko akabailan nga ibagakan ka, manang? Barang kabailak nun nga ibaga. Sige. Saan ka apilitan? Ngam, umay kanto nga rudmangan, wan. Ay, kasanungay no agsakit ka. Awan pulos ganas ko amangan, manang. Jack marik na tibisin. Adda nga takurkurang di napinta sa katulong? Pag kunamat. Apay ko mga takurkurang na. Kasano? Kat sangit ka no asangit ngawan mat gapgapo na. Saan pa amang mangan? Sana nang nangan? Kasta timbagan ni Sonya, sir. No kas day ti may sa atao. Saan ka day nga da samsamting na, sir? Awan ti samsamting ni Giselle. Adala kiti parikot na. Sige, panawan ka pa. Napay nga ta. Kasla isakit na mat da samsamting na. Pinanawan nakit din di taoy. Ang kasla da kayat na nga ibaga. Jack, makita ni Giselle manang. Ayan na ka di. Ha? Kwa, sir. Adda ijay silid. Kasla adda dakkel aparikot na. Saan pa'y anang nangan? Ika mangisagana iti kanin na. Taipan ko iti silidyo. Ha? Da kayo timangipan, sir? Saan na siya? Dua ta manang. Ipanta dua. Ay, masyanak ngamin kan kuana, sir. Sangit asangit. Kasanon no sumangpat ni madam. Sigurado nga ungtan na. No kas di asaan arumwar iti silid. Sige manang. Inka mangisagana iti kanin na. Ibabaon ko amapan mangan. Ngam saan kanumit ama bisin. Alakit din. Ipanta di silidyo. Bareng mangan. Pangasim. Mangan ka, Giselle. Amangan no anya ti mapasamakan ka. Antan ma di ana pasamak kanyak agapuan ang. Jack impagarup at dakas kagayam. Agparinto mga kiti sangom. Pangasim tapakawanan nak. Saan ka ngagparinto mga itisangok? Saan mo amay katisugat babaan iti panagpanintumang mo? Mangan ka nga roden, tarumwarak iti silid. Rumwar ka na. Tadyak kayat amak kita ti
kas at tao. Rumara kon. Tapno mangan ka. Ket ulit ti dumawat, iti pamakawan mo. Anya itaday to yan na pagtangko. Nagkasangan. Nakita ka rin mo kayo kini sir, iti silidyo. Anya ka diti inaramid yo adwa ijay silidyo, ha? Na. Apay nga rod, asabali tingirsem. Ha? Ay, napanmiintad ti kanan ni Giselle. Apay ka, day? Ha? Masakit ka din ni Giselle? Ta inyo nagyupay, ti kanin na. Kaslakas na na. Di kamot lang makaawat. Na apay kumaasana ka makaawat. Nusak ka di ti agsakit. Yung nagyo ka di mat ti kanak iti silid ka, oh. Iti asidag ti garahe, ha? Ay, no siyak. Nambarak kumangay. Amo ako ni Sir. Damagam kan kwa na. So, asaan ka ngagsaksakit, No kasta nga rod. No si kanto mat ti agsakit. Pambarak kumamag ngay. Ay, agiyamanak. Tadi ka kaya't amakita. No siyak ti agsakit. Babaan iti nakitak nga inaramid ni Sir, edi imunag kami dito'y silid. At takadimadi nga inaramid na kun ka. Day tatipod no man. Ha? Indadanas nak edi simang pat iti rabia na bartay. Oh my God! Ay, isumot lagayam. Permit sakit na mo. Anya itatiaram idak manang. Ay, sigurado. Saan lakit di akayat ni Madam nga agkatuluyan kayo? Isungarod manang. Kan maysa, saan ko paya kayat ti makiasawa? Kayat ko ti makaadal. Ay na, maladingitan ak unay para ken ka, ading ko. Anya nga tati may bagan ni tatang. Numamuan na tinapasamak kanya. Sigurado ang babalawan na. Ay, sigurado lakit di Nang runa, taimbagam, adi na kayat nga agpamanila ka. Masakit ka kaday, Apa adi ka mangmangan? Diyak man ambo. Sa anak mo't anabarang nasakit ti bagbagik. Ala, agbati ka nga rudan dito'y balay. Siyaklangan ti mapan aggaik ijay talaw na. Ala, agbati ak nga rudan. Sumurot ak daw inton bayatan ti bagik. No saan ka nga rod asumurot ijay talon? Aglaba ka man nga rod nanang awanan ti pagsukatak. Paglabaam ti inam. Kat no nasakit ka no nga rod ti bagbagina. Ay, sikan ti aglaba. Inak nga rod aglako, tatang. Ay, aglangan ka pa lang aglako ita. Saan aday ta inam ti paglabaam? Sika ti aglaba. Dayjay tumit a Giselle. Na. Di pa'y laagawid tapno adda para laba. Hello? Asino da ito'y? Siyak na ito, iho. Ha? Ipagaman ka ni Kiko, tasabten nak ije terminal ti bus. Apay mama, naumakay ka din dita? Saan mo't? Ngam kayat kon ti agawid. No place like home ako nada, iho. Sabagay, putno day ta mama. Ket, kumusta mo ti pa nagpasyeryo dita? Mayat mo't kit di, iho. Anya ka di nga oras nga may nakasabtan ni Manong Kiko, mama? Kalpasan ti dua nga oras. Okay, sige. Ibagak ka ni Manong Kiko. Ingka ka no sabtan ni mama, di terminal ti bus. Ita ka din, sir. Ay, sumangpat gaya man ni madam. Kalpasan ka no ti dua nga oras. Agam sakbayam ti mapan. Ang mga unangam si ka di terminal. Matungpar, sir. Inakaw. Tapno makadano nakadagos ijay terminal. Aguray ka ejay, itilas unti dua nga oras. Ang mga no sabali mo ti papa naman. Ay, sigurado day ta, Sir. Na. Mapan na ipasikat alugan na tilugan niyo. Oy, saan mo ta? Si Kamat. Umapal ka lang, tadi mo amuti agmaniho. Oy, sa anak ama nagapal atao. Angam kagurak ti agim babak nang asaan mo't abak nang. Anyamot tanti kastoy.
agdalos, sa aglaba, agluto. Uray kumamit no naimas ti mailuto. Kanayon met abulbulong ang maala iti kataltalunan ama ko na. Apay ka di at dumayamudom ka dita. Anya ay ti parikot mo. Di pa'y laagawi da di Giselle. Ay, no kumad na pangibilinan, pagawidan tayo kuman. Medyo nabayag mo't basitan ijay. Makapailiw mo di kabsat mo. Intarayan na laang ti trabaho na, dayta ti ammo. Saan akasta? Taamo mo't asaan asa do di kabsat mo. Apay nga rod nga intarayan na ti trabaho na ditoy. Ita, siyak ti mapasubo ang mga ramid iti trabaho na. Apay ayang amin ariri ka ariri no ba ipapan iti trabaho dito ibalay. Nalagaan laang mo't nagiti trabaho dito. Apay anadlaw ko, akinusilapam ti anak ko. Ipalagip ko akatulong kalaang ditoy. Awan karbengam, amang kusilap iti amom, Giselle. Naira na lang siguro ang nagkusilapak, madam. Tanangam, ti panagkunggunay mo. No di mo kaya't apagtalawon ka dito mansyon ko. Saan na maulit, madam? Talaga asana na maulit. Ha, kas kalakalalayingan. Anya ko matipan nakal mo? Ha? May sakalaang apitak. Panawan kayo pa'y, madam. Ay nakagdalos iti ruwar ti mansyon. Nasaysayat pa'y. Mabuisitak lang no kasta ti makita katigtignay mo. Jayman Ricardo ti saganam, tay saganak mo ti iluto ta. Wen manang, irwar kon ti Ricardo taggereta kon. O sige, ading ko. Kare-kare, kan imprito ka no ita ti iluto ta. Nabayag asanta nagluto iti kari-kari manang. Nakakita ak ngamin iti sabunganay, iti tsindaan. Adamot tarong kan pitsay. Agkalaukan amin dagita para iti kari-kari manang. Excuse me, madam. Ha? Mapanak pa iti lababo. Anya ti kayat asawan day toy? Anya ka diti mapaspasama ka ni Giselle. Ay, saus! Saan kumamot apod ng ti atap ko? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, simmangpat ni Jobert anabartek kat nagpaitulod ken ni Giselle iti kwartuna. Kat dita, naaramid ni Jobert ti san arumbang. Pinagsasawan ni Giselle ti baro. Nagpakpakawan mat ni Jobert. Ngam nasakit lata tinakam ti balasang. Idi nakasangpat mat ni Doña Olga. Nadlaw na ti panangkuskusilap ti balasang iti baro. Kat dita, pinagsasawan ti Doña ti balasang. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ana paulwan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya ti kayat asawan day toy? Inapot na tingiwat na anapan ni Jalababaw. Anya ti mapaspasama ka ni Giselle. Ay, saus, sir! Saan kumamot apod no ti atap ko? Apay nga agsarsarwan ni Giselle. Ay, ang mga no nagbungan ti inaramid mo kun kwa na, sir. Ay, apay nga nga inaramid mo kun kwa na, ti kasyay. Amo ka din ni Mama Daytoy. Ay, Makitan ka diti bunga ti naramid mo. Kasano agpayitan? Kasano ti panagadal ko? Anya ti aramidan kanyak ni tatang.
Ay, sus! Anya nga taramitek. Sigurado pag sublinak ni Mama iti Amerika. Numaamuan na daytoy. Dayta lang, ti parikot mo. Nadagdag san ti parikot nga yung paay mo kanyag. Sigurado ang kabilan nak ni tatang. Basol mo daytoy. Pakawan ni Gisela. Kaasikan ka po iti naramid ko. Ang awan gaway ko ni Mama. Iso amariribu ka nak. Kumustan ti Riknam? Nasakit ka di pa'y tibagbagim. Ay, wan garod lakay. Nadagsan tiriknak. Ingkalangan agpakita iti doktor. Amangan matnuan niya dahitan. Ay, saanan amasapol. Amangan no kastoy laang timarik na ti bumakat. Adaw, dagiti babakit. Ngam saan akas na ti mariknada? Mapangkayo ka ni Aida iti doktor. May katumat laang daytoy lakay. Gagangay laang day ti marikriknak. Anya gagangay. Ay, intun kwa na. Ad da maidalit ka. Alay, tamapan kami to kani Aida iton bigay. Kadwaan nakman amapan iti doktor inton bigat anak ko. Apay kadimanan, nanang. Aglangan na kadimanan. Ay kat kapilitan anak ko. Amangan kano ngamin no kumaro ti rikrik na kunan itatang mo. Dayjay itong mga amin ababay. Di pa'y lakot sumampot. Syakmut lang amin nun. Anya ti ko naman anak ko. Saan ka maawatan? Ah, ay awan na nang. Ni Giselle ti kunak. Di pa'y lakot sumangpet tapno makatulong. Saan mo ka di pa'y anadamag no si Mang Putan ni Lydia? Tay nangawis kan ko ana. Awan ka no pa'y nanang. Nakalipatin ti sinalbag. Ang mga nunaki asawan kat si murot itinangasawa kan kwa na. Saan ba't siguro anak ko? Nanakam di kabsat mo. Oho, anya nanakam. Api nga rod adimat la sumangpetan. Apay, amadmadlaw ko adumakdakal ti tiyan mo, kat awan mo't asawam, Giselle. Kwa, madam. Garanggandyang kan samot a babae. Ni ka di kiko ti ama dayta, ha? Ha? Saan, madam? Awan relasyon mi kaniki ko. Ha? Di makal ta tiyan mo. Iso masigurado ka masikog ka. Apay, asino tinangsikog kan ka? Umay ka man iti silid ko, taday pakita. Darasan. Di, anya ka di dayta iho. Umay ka kit din, Mama. Adadamdamagad ka di Giselle, ikaw man nagluto iti pancake. Darasan. Makapangpanganak ngamin iti pancake. Wan, senyorito, mapanakon. Anya ka di ti pakitam dito'y silid mo, iho. Apay nga inayaban nak dito'y. Kayat ko adwata mang kita iti daan nga album, Mama. Ibagam no asino dagiti kadwata iti ladawan. Ayan ka di ti daan nga album ako nam. Nabayag nga agpaiso ajak nakit-kita ti daan nga album. Ura siya nga rod, Mama. Ubingak pwede. Iso ajak matandaan ang dagiti daduma kadwata. Di mo ko na nakapkapoy ti lagip mo ngam siyak, iho. Ubingak pa'y unay, idi, Mama. Manulat tawon ko. Sige man nga rod. Ayan ti album. Mabit lang. Biro kak, Mama. Kunak man no nakita mo na, iso nga inayaban na kay may dito'y silid mo. Kalaglagip ko nga rod. Ayawan mo, iho. Mbala, sa pulom nga rod ti album, takayat ko abuyaan. Sika ka di tinang sigog ka ni Giselle, Kiko. Ha? Anya? Masikog, madam? Imbaga na kadikada kayo, masikog? Oo, imposible. Di ko nakatlimok maglaang. Anya nga imposible. Kurang kan sa iti obserbasyon, Kiko. Ay, mas daawak iti imbaga, madam. Masikog ni something? Anya mananday ta something? Ay, kwa, madam. Idi nga minawan kayo, sangit ni Giselle. Saan ka di nga da something na? Ti sangit nga awan mo't gapgapo na? Aguray ka man. Kaya't mo asawan.
Idi pa'y napanak iji balay ti amiga ka napasamak day ta pa nagsangsangit na. Wan, madam. Iso nga imbaga nga da something na. Awan ka di ti imimbay alalaki iti day Japan awan. Awan mo't, madam. Sakla ang ken ni sir ti lalaki dito. Sonya, nas ka nasong batam amin adamagag kan ka, no di mo kayat apagawidan ka. Ay, apay ka di, madam. Ay, adda ka di basol ko. Agbasol ka, no di mo ibaga kanyak ti pudno. Masikog ni Giselle saan ka di? Ay, Jack mo madam. Damagan niyo ako ni Giselle. Kayat mo ka di timawa na di ti trabaho. Ay, saan madam? Jack mo numasikog. Tadi namot imbaga kanyak numasikog wano saan? Da kayo laang kanikiko ti kadwa da Giselle kan Chubert di ti mansyon. Idi awanak. Ita, saan yung amo masikog ni Giselle? Ay, ti amok akot limok maglaang, madam. Imbag ta nakita ka ngagsagsagad dito'y garahe. Something. Anya, something, manong. Saan mo na damagin? Pudno ka di amasikog ka? Kunan ni madam, asyak ka no ti amaday ta. Adan samat kurkurang mo, manong. Ha? Kasano ko mga agbalin ka nga ama ti sikog ko? No kasta, pudno amasikog ka. Pudno ti atap ni madam. Sino nga itinangsikog kang ka? Ada ka di imbaga kakasta? Payakayat mo amamuan. Ay, sana ka interesado. Ni madam timang damdamag. Sige, ditakan. Kat sa dino ti papanamon? Apay ngagdardaras ka? Inakag-broadcast. Anya? Pudno, madam. Pudno amasikog ni Giselle. Imbaga na kanyak. Asino ka no tinang sikog? Ay, dayta ti di na imbaga, madam. Ang promise, sana siya. Jakmat patyan asika. Ha! Imposible akayat na ka ni Giselle. Ni madam mat, sanak mat unay Ha! analaan. Pamatim laang dayta. Tilaang bulsak ti mabatikan ka. Anya ka din, ti aramidin nyo kini Giselle, madam. Apay adamagam ti aramidak. Siyak laang ti makam mo. Bakit? Anya ti kuna ti doktor. Kurang kanulaang iti bitamina lakay. Gagangay kano tinalaka ang maktang iti kastoy nga edad. Ay, kunaklakit din no adda sakit mo. Iti ngamin kalabas, sa anak unay ang makaturturog. Ay, gapong atada ito iti kasla panagdandanag ko. Apay ngamin nga agdandanag ka. Katawan mat madi ang mapaspasamak. Ambok pa yun, lakay. Mapukaw tumutla siguro da ito'y amarikrik-nak. Saan ngamin akom kumporme ti pagdandanagam? Tapno makaturog ka. Agsagana ka. Ay na, agdamdamagan ni madam no asino ti ama ti sikog mo. Anya ka ti aramidan. No maamuan na ati anak natin ang idadanas kanya. Masiguradok ati anak na ti ayunan na. Saan ko't asika? Kayat ko nga agawid. Nga masigurado kakapungtot nak ni tatang. Kat, anya ngay ita ti planom. Aga nakakpay kumasakbay nga agawid hak. Kaduak ti anak ko nga agawid. Ay, masiguradok asaan akayat ni madam nga agyan kapayla dito yung mansyon. Papanakon no papanawan na hak. Ay, dayta ti saan ko nga amok. Awan mo't nga rod amok dito yung Manila. Nagkas ang lakit din tinapagtang ko dito eh. Wanya, nakaluto kayo ka din. Aldawan, Na? Apay ko ma, no nakaluto kami. naggao kayo na ta mga anakon. Mabisina kon. Mangan ka no ni feeling boss. No. Ay, apay kumangay nga igawanda ka. Saan mo't asika ni sir? Napanangan iti restaurant ti Bustayaw. Saan dan amangan ditoy.
Apay nga raw nga da ka ditoy. Asino nga itinang maneho itilugan da? Nagapo ako ni Jay restaurant. Alan, igawan da kaon. Mga anak kaon. Alag ijay silid ko ijay garahe ta ijay kamangan. Ay, agpaiso ka diti imbagam. Sige, igawan da ka. Kunak man no nakagao kayon. Pananganan ngam di kay pa'y nakagao. Ha? Kuna ni Kiko, anapan kayo nangan ije restaurant, madam. Patpat siya matisasawan day tao. Ay, Imbagak namin nga agauta. Ngam di dakmat patyan, madam. kaguram ka din ni sir? Saan manang? Ay ayatak. Nga maawatak ti sasaadan na iti inana. Naturay unay ti inana. Ang indadanos na ka. Nabartag iti manang. Sa maysa, namin ado adimawat iti pamakawan. Anya nga rod itan ti sumarunong addang mo? Diyay ko nakon. Agyanak pa'y dito'y. Aginggang aganakak. Anya nga iti bagam ije balayaw. Agmay-may sa kaapimanaw. Angam, dua kayo matan nga agsublay. Ibagak tipod no amay sa ak adisgrasyada. Jobert, mapan ka ije Visayas, taitid mo dagiti papeles, iti kabagyak. Anya ka di ita papeles, mama? May papan iti negosyo da ito'y. Mabalin mo matlang ti agawid adagos, taglogan ka mat iti aeroplano. Nabayag nga pa isojak napnapan ijay, Isama pan ka ita. Importante nga min da ito'y papeles nga ipan mo. Ibagak ka ni Kiko nga itulod na ka iti airport. Kinilat dak, mama. Apay adiyo imbagbaga, ti may papan iti daytoy. Agsagana kakit di, tagbiyahe kan. Sonia, awan ka di ti imbagbaga ni Giselle kan no asino ti ama ti sikog na? Madam, apay adiyo damagan ni Giselle. Ay, saan kong amo? Amok nga agliblibak ka. Ha? Ayan ni Giselle, paumayom dito'y. Ay, adalaang ditangag daldalos, madam. Aguray atay nakayaban. Giselle! Umay ka kano ditoy! Madam, apay pinaayabandak. Ada ka di ibagayo? Ibatam day tasagad nga igkim mo. Tagrubwat ka itamot lang kat agawid kan. Madam, ada ka di basol ko? Apay pagawidan dak. Dakkel ti basol mo. Ha! Garangganjang kan tomot ngamin. Apay abinay am anak sikog ka? Ha! Ginargarim siguro tinang sikog kan kanya. Saan, madam? Nadalos ti konsensyak. Ginundawayan dak. Awanan ti adu arason. Basta pumanaw kan diti mansyon ko. Mabit lang. Ikan ka iti pagpletem. Ha? Aday ka. Pidotam da kita kwarta. Sobra-sobra mo't siguro na itan na pagpletem. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan denggen, tituloy te seryetay itaalawas ana pauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay parang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panaglabas ti bulan. Nadlaw ni Doña Olga, ti panagdakkal ti tiyan ni Giselle. Nagdamdamag nga roda ito'y. No asino ti ama, ti sikog ni Giselle. Ngamawan, ti nakaibaga kan kuana. Nagatap nga rod ti Doña,
Katimbaon na ni Jordan ijay Visayas. Tapno laang maipatungpal na ti plano na. Amang papanaw ken ni Giselle. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sana po doon ay tamanam. Nadalos ti konsensya. Ginundawayan dak. Awan ti ado arason. Basta pumanaw ka dito mansyon ko. Mabitlang talag ti pagpletem. Aday ta. Pidutom day ta impurwak ko. Sobra-sobramat nga taday ta na pagpletem. Pangasim ko, madam. Agyanak pa dito'y. Aging ganjak makaanak. Tapno tila maitudtudom nga ama ti anak mo. Agawin to. Amaman ama kapagpas ngayak, madam. Saan ama balin? Agawid kan. Ha! Amangan no may ramraman ak no anya ti mapasamakan ka. Day takat ngamin tagaranggan dyan ka. Hala, pumanaw kan! Agawid ka ka din, ading ko. Diyak kumapay kaya ti agawin. Ta sigurado akabilindak iti kastoya kasasaan ko, manang. Ay, una yan. Sapay awan mo't nga rod ni sir. Di na amo da ito, nga inaramid ti nana. Iso nga imbaon ni madam ti anak na. Tapno di na makita ti papanaw ko. Saan anasaya at ti kababalin ti amo tayo a babae? Ala agan anad ka, ading ko. Ingkay tulod ti garanggan dyang ababae, ije terminal ti bus. Ha? Papanan na ka di, madam. Tamapan ko pa'y itulod. Saan mo nadamagan kanyak no papanan na? Basta itulod mo ije terminal ti bus. Kat makamunton no sa dino ti pagturungan na. Matungpal, madam. Ayan na nga ruten nga, ini samsamteng. Urayim latan dito yung garahe. Ha! Awan bibiyang kon iti dayjay a babae. Sige, madam. Aguray aklat na nga ruten dito'y garahe. Apa man na maitulod mo, agsubli ka na dagos. Saan at timan lapapapanam, sayang ti gasolina. Matungpal, madam. Ikaw, amangan no sa bali mo't ti pangipanam ka ni Giselle. Amangan no saan nga ijay terminal. Ay, no kaya't nalakit di amapan kami agpasyar. Awan dakes na. Amangan no sa bali ti pangiturungan na itilugan, manang. Ay, aguray taagpakadaaken ni madam, ta itulod ka. Ay, saan ko ang maipyar ni Giselle ken ka, Kiko? Naa. Pagkunamat asa anak amapyar. Ay, amaw, ti kababalin mo. Alaman nga rod, manang. Mapan ka agpakada, tapno da kadwami. Ay, mabit lang Ipambar ko ken ni madam, nga damapan ko gatangan, tapno palubusan nak. Sapay la kumata palubusan na ka, manang. Apay nga apotam day tatyan mo. Anya ti mapaspasama kan ka, Sonia. Ay, nagsakit launay ti tiyan ko, madam. Ay, makilugan ako makadaki ko. Tama pa na gumatang iti agas ko. Ay, salbag day ta sakit ityan mo. O sige, nga mabiit kayo laang Saan yung aramatan tilugan gagpasyar? Ay, wan, madam. Itulod mi nga umuna ni Giselle. Kalpasan na, inak gumatang iti agas ko. Darasan nyo. Diyak kaya't mabaybayag kayo iti papanan nyo. Dagdagam ni Kiko, tapno saan na mabaybayag? Ay, matungpal, madam. Sige, ingkamin. Makiawid ka kadigi ni samsamteng. Taapay amakilugan ka. Ay, imbaunak ni madam amang bantay ken ka. Amangan no sa bali ti pangipanam ken ni Giselle. Sapay awisak kumangayin kami agpasyar. Apay nga umay ka. Makadadahal kayo ti diskarte. Ay, agpay sulaunay tay kunak, ama pagduwa-duaan ka ataaw. Ay, imbaglagit din, tapi nalubusan nak ni madam. Apay, imbagam apagduado anak. Oh, rupam langan.
patitigtignay mo, alanganan. Sige, intayo kitin. Ang mga umay ni Madam Ditoy. Hintay nga Ruden. Sayang ti diskarte ko ma. Kat, kasanon nga'y ading ko. Ay, agsisihin na tayon Agyaman iti kinasingpat mo kanyak, manang. Ay, sapay ko ma, taag kita tamanan. Sapay ko manang. Jak malipatan ti kinasingpat mo. Mabalin mo mat siguro ti mapanmanan ije mansyon no makaanak kan. Noadan to mga wer iti anak ko. Agadalak tumatlaang manang. Saan ka de nga inurnong mo amin ti sweldom? Wen manang. Dayjay ti aramatek nga agtuloy nga agadal. Kaano nga taas sumangpet jay garangganjang? Apay ay ang awagam iti garangganjang je adem. Saan kit din agarangganjang tikas jay? Hay, makapasuron. Ingkay kitaan no asino dayta. Tamapanak ije kusina nanang. Alatay nakitaan. Asin, ha? Sika, anak ko? Agmano ak, nanang. Ay, kasya na ka ti Diyos, anak. Masikog ka? Pagkawanandak, nanang. Saan ko nagayatan? Anda nang idadanas kanya. Ay, Diyos ko, indadanas na ka. Ay na, may sakan, disgrasyada. Atakan? Nga masikog ka? Ha? Awanan kay tibaen! Anay ko, manang. Saan ko nagayatan tinapasamag? Indadalasdag. Ha? Agpay supay latay kunak agarang ganjang ka! Mangibabain ka kapsat! Nagaw-awig ka pa'y malangarod! No pa ka ibabainan matinyag mo! Ipungot ka manlangan! Anay ko, manang. Kasi kakunkwana. Inakibagakin ni tatang ijay taltalon! Ay, saan anak? Nabambanog ni tatang mo. Masapul amaamon na amasikog di karang ganjang! Anya? Tatang, adan ni Giselle nga masikog! Anya, masikog. Ay, paimanta para manak. Ay, Intayon tatang! Sinipat kang impungot ko itayan tamasurunak! no saan ko maasukir? Saan ang napasamakan ko na tikas jay? Imbagayo lang rod itin nga awan ti mapanidya Manila ngam nagpilit ti danga. Ay, dayjay tinaganap na. Ay, aguray man. Ay, para manak at alaga. Un tatang, bareng agnakam kat dinan ulitin ti pumanaw. Rumbang nga agtagibalay langan. Talagang agtagibalay langan. Ayan tidang, ha? Agmano ak, tatang. Ay, simbang sangpet kapay mat nga rodo kas tati suram. Anay ko, tatang. Saan ko man nagayatan tinapasamag? Pagkawanandak ko, ma. Ay, isuan na pasamak kan katikasta. Gaputa sukir ka. Hospitan. Mga noan niya ti mapasamak iti anak ta. Ganun ti agbalin nga apo ko ta. Ay, wisit kid day. Ay, pumanawak man langan. Ay, ang mga numailaw anak pa. Ay, Apay adyak makita ni Giselle, manang. Ay, pinapanawon ni Madam, sir. Anya? Kaya't mo asaman, awanan dito'y balay. Day tatipod no, sir. Ay, ang mga nukab-kabilan da itan, taday tatimbagana. Sino ti mangkabil? Naungat kano ti amana, sir. Di da kano kaya't apalubusan nga umay dito Manila. Ngam nagpilit laang ni Giselle. Apay adi na kaya't nga umay ni Giselle dito Manila. Ado kano ti managdakdakas dito, sir. Irurumanda kano ti padada a tao. Kaasiman ni Giselle. Sa dino ka diti probinsya ang nagawitan na. Jakmut ammo, sir. Awan ka diti address na kan ka, manang. Jakmut na nagdamdamag. Kasano itan ang matuntun ko ti address na.
Idulin mo pa man to'y kwarta pagadal ko, nanang. Ha? Nay, nagadumot daytan anak. Nangalaam. Day tati sweldok iti panagyan ko ijay Manila, nanang. Saan ko apulo sa kinasayan? Pagadal ko. Saan ka naggasgastos, Apolos? Nagdakkel dayto a kantidad, anak ko. Adamat amin ang masapsapol medya mansion, nanang. Iso nga inurnong ko amin na sweldok. Intalaangan i-deposito iti bangko. May mayat. Mapantangarudan, nanang. Agkuyog tanga agudong. Mangibati ka, iti gatang tayo iti dakkel at TV. Ha? Eh, adamot TV tayo, anak ko. Apay agumatang kapailaang iti dakkel. Pagadal na nga ro, daytoy akwarta. Pagadal na laaminan. Nagaduka nga muyo. Asino ti nakasari tayo iti telepono, mama? Tikabsat ko iti Amerika. Masapol ang mapanak kanu ijay, taadda parikot ti kumpanya. Anya ka di ti parikot, mama? Kaya't nga i-pull out ti amigak ti Sherda iti kumpanya. Apay ka nung i-pull out na, mama? Mabain da siguro Tasimur iti sabali a lalaki. Di asawaam ko ma. Kung kunak tumit asaan ang matinoday di babae. Ita, mamati kayon iti imbaga. Tidang nga a babae. Ha, ita, awanan ti kasugpon tayo iti negosyo. Adamot sa bali ang negosyo tayo, mama. Maparang ay tayo muday jay. Ngure awan day jay nga amigam. Sa bagay, pudno takinunam. Ita tanapanan ni Madam ijay Amerika. Si kanti mangimanihar iti sugar factory yo dito'y Pilipinas, sir. Wala, ang biro kag pa iti ayan da Giselle. Pangbiro kam ngay, sir. Awan mo ti address na kun ka. Asino ka ang tinangirekomenda kan kuha na dito'y balay? Ay, aguray ka, sir. Tapanunutak man jay kuna ni Madam. Nagpatulungan na amang yag iti katulong dito'y. Sige, panunutan. Amukon, sir. Ti katulong ni Doña Cedes nga amiga ni Madam. Ay, di nak nga takagura ni Giselle. Ha? Kanayo nak akasilapan, manipod nagsikog. Dinamag ko, no kagura na ka, sakbay anagawid, sir. Kat, anyat imbaga na ngay. Ay, ayatan nakakanumod, sir. Ah, Maawatan na kano, no apay adi mo mailaban ti kalintagam. Tanaturay kano ni Madam. agyaman ang iti imbaga manang. Ikagumak nga ron asapulan ni Giselle. Darasam, irubuat mo tilugan. Mapantay di mansyon da Doña Cedes nga amiga ni mama. Kaya't ko ang makasarita ti katulong da. Ha? Tika di katulong ni Doña Cedes, ti sumaruno asiko gam, sir? Kiko! Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Darasam tayo rubuat mo tilugan. Mapantay di mansyon da Doña Cedes nga amiga ni mama. Kasaritak ti katulong da. Tika di katulong ni Doña Cedes, ti sumaruno asiko gam, sir? Mang Kiko! Ay, anya ti imbaga kon? Ay, sorry, sir. Awan kami ni Giselle. Ita,
Ti katulong ni Doña Sedis ti sapulam. Kaya't ko nga rod akasarita ti katulong ta. Kaya't ko amaamuan ti address ni Giselle. Mawatam? Kaya't mo asawan. Isublim ni Giselle ditoy, sir. Rumbang asong batak ti naramit ko kantuana. Kasano ni Madam, sir? Sigurado adi na anugutan dayta. Biyag ko daytoy. Uray di na kayat. Kan may sa adan ni Mama iti Amerika. Kumusta tinapanam, sir? At da ka din nasaya at nagbanagan na. Uwan manang. Inted na ti address na. Mapan kami to kani Manong Kiko. Ay, nasaya at ngarud no kasta, sir. Ay, simot ni Giselle, no aganak nga awan ama ti anak na. Uwan nga rod. Ngam inakpay kita ti Masapol Legia Factory. Sakbay abiro kak ni Giselle. Ay na, maragsakan para kada kayo kan ni Giselle, sir. Ay ngam, kasanungay ni mamam. Ti pakaragsakak ti kita. Saan kat ati mandar na. Timurad kamutan, sir. Karpangak daytoy manang. Aday pilpilit na kanyak a babae. Ang nakilibin iti sa bali. Ay, may mayat matlaang. No si kaamis mo timang pili iti asawaam, sir. Alam amin amurun ko ijay silid. Diyak masangot niya aglaba. Imbagkan ka, tagmalmalam ka dito'y balay. Awan trabahom. Wen manang, laba ang amin amurang. Nagalaskat akitaan ti masikugan. Api ngamin nagpasikog ka. No di ka katdanga. Saan ka di nga imbagak asaan ko ang nagayatan, manang? Saan nga taarason mo laang date na? Amangan no adda asawa tinang sikugkan ka, iso abinaybayan na kan. Awan marami idak no di nakpatyan, manang. Ngam ibagbagak tipod no. Oho, amo pa yan ngay. Aminan ayat agtatakaw nga iso kat nagtakaw. Ngam pod no ti ibagbagak, manang. Apay ka di anak karupangat kasi mangpot lakay. Idilim mabasak ijay tiyangay. Nangagko ti panangkat katawa dagiti tattao kanyak. Ha? Apay ko ba katawaan da ka? Gapo ta masikog kano ti anak ko nga awan asawa na. Ay, day tantumot namin nga anak mo. Nagpasikog kit din. Saan aya nga imbaga na adi na nagayatan tinapasamak? No saan mo kumangamin a pinalubusan? Adayo ang napasamak ti kasjay. Ay, may sakamat. Diyak matam mo nga dama di ang mapasamak kan kwa na. No kumangamin nagtungpal kayo idi kanyak. Naliklikan kumatikas jay. Saan abali? Tainton makaanak. Ituloy ng tumutlaang ti panagadal na. Umdas mo't nga tanti na urnom na. Nanang, kidawag ko mga inton makaanakak. Awiran niyo kumati anak ko tay tuloy ko ti agadal. Anya pa'y nga, di kasta ti mapasamak anak ko. Ay, manayunan manen adi na oras ti trabaho. Agawir iti ubeng kan ti trabaho dito'y balay. Anya nga rod ngay anak ko. Alangan mo't asaan nga awiran ti agbalin aka anakam. Ha? Imbag kumamot no adda asawa ti akin anak. Saan asika ti pagawirak, manang? Ngam ti mo padpadasan nga iruruman ti anak ko. Tasyak ti makalaban mo. Ni, tatimangsit ti disgrasyada. Agyaman ka ta saan asika ti nakapasama kan tinapasama kanya. Sa anak adang nga akaskan ka, tapno mapasamak day ta kanya. Guston, sumardeng kayon. Awan tinasaya at apagturungan day ta asaritaan nyo. Day ta disgrasyada ti pagtalnaan nyo, nanang. Mangibabaing! Apay akaguradak datatangken, manang, nanang. Ano sa mon anak ko? Talaga akasta. Takastakot nga rod tinapasamakan ka. Diyak nagayat ang tinapasamak kanyak, nanang. Amok day ta anak ko. Ang madamag kumanlaang. Asino ka di tinangaramid ken ka iti kasta? Ti anak ti amok, nanang. Nabartak idi. Iso na aramid na tikas jay. Mamartak ka di day jay alalaki. Saan mat, nanang? Ngam idi saanan ang nabartak.
Namin ado-adi maawat iti pamakawan. Nagparparin tumang pa iti sangok. Kat, pinakawan mo ka di. Saan ko nga imparupakan ko na pinakawan ko nana? Mata pobre ti inana. Kasta gayam. Narigat nga agpaiso no maminsan ti makirelasyon iti anak ti mata pobre. Iso asan ko nga impadlaw ka ni Jobert a pinakawan ko nana. Hello, Mama. Kumusta kayo dita? Kaawawid ko ba di pod ospital, iho? Di mo baybay ang tinegosyo dita. Sikan, di makam mo. Ne, apay, Mama. Anyat na pasamakan ka. Na-stroke kag, iho. At dapay nasarakan ti doktor sa bali ang sakit ko. Cancer ka, no? Anya? Mama, agpaimbag ka nga rod. Panagrit na kat saan ang agpayag. Ay, kaya't kung tiyaginan na. Nasakit unay da iti cancer ko. Di ka agsaw iti kasta, Mama. May mayatan nga ginanak. Ngam tiagi torturod kay tinasakit. O sige, umayak to dita, Mama. Day tapay negosyo ti asikasuam, iho. Kukam day ta, iso asaan mo abay-bayan. Ala, kastan, iho. Bye. Sarong karak tumit lang ijay ni Mama. Ada kanser ni Madam Kunam? Sir? Uwan ka naman, ha. Nakaaron santi marikrik na na, takayat napayan ti agina na. Ay, simot nga rod. Ni Madam no kasta. Idi pa yung adda marikrik na na. Yam di na yung kan. Iso ti may sana panan na iti Amerika. Napnapan mo't iti gayom na a doktor. Ang napanday di a doktor na iti Amerika. Kasla kasta tinangag ko nga imbaga idi ni Madam. Kaasi ni Mama. Kaya't nakanupayin at talaga ti agina na. Ay, kasta samot ti marigatan nga agiturturad iti sakit, sir. Kayat dan ti agina na. Kunak ama panak ijay. Nangim ko na namit ajak pampanawan ti factory. Giselle, utangak man di kwartam tapag negosyo. Pagadal ko tinakay sangratan day di akwarta man ang sana pag negosyo. Ang mga nusan pa ngagbalegi. Apay ko maasaan ngagbaligi ngay. Indulin min kanina ng ijabang ko. Saan ko maama-withdraw aging gaajak agadal manang. Ijay bangko maturog ti kwarta. Ngam no pag negosyo, umado. Ijay bang ko, safety kwarta manang. Ngam no mairwar, di mo na niya pa iti pakay gastusan na. Pag negosyo nga rod, saan ko abasta gastusan? Nabaybayag ka nga agtrab-trabaho, apay adi ka nakaurnong iti pag negosyo. Ikondisyon mo tilugan, Kiko. Adayo ti papanantayin tong bigat. Ha? Papananta ka di, sir. Intay di lugar da Giselle. Anya? Apay ang mapantay di lugar da something. Jak kayat nga awagam iti something ni Giselle. Ah, Isunto ti amom num asawa. asawaham ni Giselle, sir. Nakaskas daw aya. Ay ayatak ni Giselle. Nagpintas. Kaya nagsingpet. Ay, sabagay. Nuki na pintas. Awan makunak. Tanapintas mat atalaga. Numat kinasingpet. Nasingpet atalaga. Ala, agsagana ka. Agbiyahe ta intong bigat. Adamat nagsardeng alugan iti batog ti tiyangge. Siripag man iti tawa. Ha? Adda dim saag anak gwapo a lalaki. Ni, nagdamag samat ta intududa dito'y. Asino nga taday jay nagtar a lalaki? Ha? Umay samat dito'y. Ay, agpapintasak tap no mapansin nak. Ay, ayan tay lipstick kan pulpos kon. Darasak, sakbay ang makadanan dito'y. Nay. Apay ang matartaragta ka na pandita sa ango ti dakkel asarming anak ko. Di kay tumagarin nanang. Adda umay asang ahilig. Agpapintasak.
Apo! Po! Asino nga taday ta? Umayak man ako! Ay, mabitlaan tay nakitaan no asinaw. Asino kayo kadi, sir? Anya ti masapulyo? Anya ka di day, Jai, sir? Ay, no, nagtarget din na lalaki. dito ka diti balay da, Giselle? Giselle? Apay ka din ni Giselle. Anya ti masapol yung kankwana. Kaya't ko makasarita dagiti dadakkel na, miss. Siyak ti inana, sir. Apay ka di. Umunag kayo. Tadito'y tayo unag nga agsasarita. Agyamanak, nana. Anya ka diti pagsaritaan tayo, sir. Siyak ni Jobert, nana. Apay adyak makita ni Giselle. Kailiw ko unay. Ay, mabiitlaan tapok kawak ti tatawa. Aglablaba nga men di talikod ti balay. Mabiitlaan, sir. Giselle! Umay ka man, anak ko! Adda sa nga ilim! Tatang, adda di nang sikog kini Giselle. Adda ije balay. Ay, ayan tay sumilap abunang kaw. Ay, Apay, dangra nyo, tatang. Ah. Ay nga, nagdaer alalaki. Kanada nagpinta sa kotse na. apay nga imay dito'y balay, ha? Umay nan samat isarsarak ti karadkad na. Nagdaer, tatang. Nataer kalaan nataer. Kadno ginundawayan na ti kapsat mau. Ay, syakla ko mati adda kas jay kataer o boyfriend na. Ay, una yun, ayan. No agkam-kam maliday jay alalaki. Makita na. Ayan day jay alalaki, ha? Ayan na. Saan ka nga gar-aramid lakay? Iso nga imay, takailiw na kano ni Giselle. Kaya't na nga ikasar di anak ta. Kat iso day ta ti pagsasaritaan tayo. Imbaga na day ta. Puno ka ni day ta. Mabalin apod no. Tano saan? Apay nga rod ang nagturod nga imay dito'y balay. Sinapsapol na pa ito'y balay tayo. Saan lang nga agkam-kam maliday jay alalaki. Tama nga no saanan ang makasuble ijay Manila. Ay, day talapudot ti ulom ti agado. Jay kit di pagsayaatan di anak mo ti panunutem. Pagkasaram kit di ida, nulakot na pudno day di alalaki kan ni Giselle. Naimbaga malam nyo, tata. Siyak ni Jobert. Ti anak ti amo ni Giselle iji Manila. Kaya't ko dumawat iti pamakawan iti naramid ko ti anak yaw. No sikat tinangid dadanas iti anak ko. Anya ita ti gagaram. Tapay nga imay ka. Kaya't ko kumaadawatan ti mamalubos yo. Ikasar ko kuman ni Giselle, tata. Sika, Giselle. Kaya't mo ka de nga agkasar kayo iti daytoy alalaki. Iso ti ama ti sikog ko, tatang. Saan ka di arumbang kasar kami? No kasta. Ay ayatam daytoy alalaki. Wen, tatang. Sikamat lalaki. Ay ayatam kadimat laang ti anak ko. Uwan, tata. Iso kaya't ko nga kasar kamin. Kaya't pagtutulagan tayo itan. No kaano ti panagkalay sa mi. Sige. Agyamanak unay kada kayo, tata. Talagang asawa akong ti anak yo. Basta ikarem. Adi mo paldaangan ti anak ko. Uwan, tatang. Ken pagadalak to pa'y ni Giselle. No kaya't na nga ituloy ti agadal. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mayro. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Dalan, kinapudno ken biag.
Nainbag nga oras yo amin papagayam. Intay ibasa ti Santiago Kapitulo 1, versikulo 12. Nagasa ti tao ang makaibtor iti panakasuot. Takalpasan ang malasatan na ti suot. Awaten nanto ti balanga ti biyag, ang naikari kadagiti agay-ayat iti Diyos. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, maitampok dito'y drama tayo. Dala, kinapudno kendyang. Sa dino tinagapuam, ta ita kala sumangpet. Half day yo kanumat ita. Napanak pa'y nagkita iti mabalin asidaan iti malabsan ni Jidalan tatang. Idisum di talamisan da kita imot mo. Ket agpakleb ka dito'y atidog at tugaw. Apay nga inikat tumutan ti barikas yo. Awanin ti adupay asao. Ala, agtungpal ka iti bagbagak. Tatang, agpaklub akon. Nalaing ka talaga, bitoy, gayam. Si kamanan ti kangatuan iti naala iti quiz tayo. Saan la aday ta? Kayat da ka pa iti teacher tayo. Nagagat ka ngamin. Sa managtulong ka pa'y. Una, takaasibad dagiti makikita tayo ang marigrigatan no di tayo datulungan. Ayun anya. O sige, agmerindatan. Tama nga lumala daw tapay iti klase ta. Naimbag amalam nyo, tatang. Apay nga ita kala nga si Mangpet si kang ubing ha? Pasensya kayon. Da kami nga minti naka-schedule nga agdalos iti classroom. Kan nagadayo mo ti pagnaan nga agapo iti pagadalan. Ala, ingkan nagisang. Ket kabayatan ti panangururay mo ang maluto ti isang mo. Masahin na ka. Kalpasan na. Ipapudot mo tayo natdak ideal daw abangos. Tayo sot sidaak. Makamukan tumatan iti sidaan. Uwan tatang. Agsukatak labi ita na basak iti lingat. Darasam! Diyak kaya tinabuntog nga gargaraw. Ante, apayakas din ni tatang kanyak. Kaslasan anak nga anak. Tanakaululpit kanyak. Bitoy anak, sana pudno dayta. Anak na ka ti amam. Napay nga daw takas jay. Amangan no nabannog laeng iso akas jay. Ay, tinasayaat. Dito'y kapay laeng balay. Sakan to agawid, inton madamdama. Apay ka di an naulpit ka launay iti ubing. Awan lakit kanayon mo apagpupudutan, nga uray awan matmadi nga aramidan na. Ano kasta? Agipulpulong kada kayo dahil dyan, awanan bain? Ha! Apay ka di nga apektado kayo lawan ay, ket sakmet akin anak ha? Anya? Kasta ti ibagam kanyak ita? Panagkunam ka di ket naing kalintagan ti panang malmaltratom kan kuana? Lolo, dadakilin dagiti manok yaw. Wen, apaw. Kanayon kong amin idapakanan iti maes. Lahawon kaya. Dagiti ngay tarakan ni tatang mau, dadakkel da ka din. Naibusan ata yung laklakunan. Dagiti daduma kat impalpalot na. Anya? Sapay makasidsidak iti karniti manok. Ay hikatun na apahok dahi talagayam. Ala, mangpili ka kadagita iti parchem. Tapno maramanamat ati karniti manok, ngay may mo pinakpakan kan pinapainaom. Ay na, una yan ti kaanakak. Nakakaa sila unay iti pampamayan ti amana. Nagubing pailaang. Ngam parparigatan na nakasladi na anak. No apay mat ngamin akas jay day akabsat ko. Tatang, panagkunak, nasaysaya at no dituyen balay nga agnaad ni Bitoy. Takas ano?
Nakaro ti kinaulpit kan kwa na ti kabsat ko nga ama na. Huwag nga raw anak kaw. Ay, iso na say-sayaat, no dituin nga agnaad. Kat makaamumatan na ti ama na itibiyag na. Himbagan kwa na takabaalan na ti bagina. Ngam ti ubing ngay. Ay, una yun tinamay anda. Antay ta. Nagdalo sa akong tisidan nga palpaluto ni tatang. Madamdamalang sumangpatan day jay. Ay, asino nga tati ko na nakadwa na sumangpat. Oh, mahal. Nakadanon tan dito balay. Iso na ito, iti bagbagakin ka balay, may iti na iti asawa. Kasta ka di mahal. Napintas mo't. Oray saan ama ko na adakkel. Kayat ko unay ti itsura na. Babae ti kadwa ni tatang asimangpat. Kat mahal ti awag day ti tunggal maysa. Wan gaya mahal, isumat ti anak mi iti day di Maris, anak ay gapwan iti nasapang ipapatay na. Anya ka diti kayat mo asawan, mahal. Kastoy day jay, gapo iti panangipasngay na iti day tangaubing, isumat ten ti panakay gapo tinasapang ipupusay na. Kasta gayam ti makagapo. No, payajak na bangunan ti inak. Jak lain pagarop. Bitoy, ison ti may kadwa nga inam. Kat manipo dita, dito'y matan nga agnaed. Kat jak kaya tapakitam iti sana na sayat. Tanu aramidam ti kasta, makaraman ka kanyak. Nawatam! Uwan tatang. Anya, adain sang pati amam ababae kunama paw. Uwan lulo. Iso ka no ti may kadwa nga inak. Di babae nga insang pat na lulo. Kasta gayam. Kumusta mo't nga iti panakilangan na kan ka? Saan ka di matlaang anauyong kan ka? Saan mat? Nakasingsing pat kid di ni tatang. Nasaya at nga no kasta. Nukas di nga ibaon kun kabilan nak ni tatang. Anawaan na pa'y Nasaya at mat nga no kasta apaw. Katsapay kuma. Da saan to ama uma, iti saan nasaya at nga ugalay ti amam. Bitoy, adoy ti balon mo, tapno di ka mabisinan iti pagadalan. Ikarga mo iti bag mo. Agyaman ak unay kada kayo, ante. Ay. Anya day tayo karkargam itibag mo, ha? Muntoy day tayo. Naglaing kan. Sino tinangtad iti karbangam, tapno adda babaonem at tagasaganat balon mo, ha? Ni, saan matatang? Ni anti amis mo tinangisagana iti balon ko. Jak mat kinid daw day ta. Anya ka kadi. Maan ano kumangay no siyak ti agisagana iti balon na, kat kasla anak kumatan. Anya? Sakti rumbang nga isaganami iti balon na. Gapo ta asawa nak. Idinto, ababaon naklaang day tanga ubing. Anya? Nagdakis ka mo nga ama iti anak mo? Hoy! Da kayo Laglagi pa nyo. Sana mabalin na naturturay kayo kit din iti siya iti na iti abalay. Gapo ta siyak lang ti adda karbangan na ditoy. Nagbiiti panawan anya, bitoy. Kasla, kaano lang, day di kanayon tayo amagmag na iti adayo. Nagadayo mo't ngam iti pagadalan tayo iti elementarya. Ngam ita, high school tayon. Asidagan ti pagadalan tayo. Uwan nga ron. Saan laday ta? Kasla ka ano lang met, iti kanayon na makaraman iti kabil. Barikas, kugtar, manipod iti amak. Ay, Ita, sana na mapasamak. Tapi manaw ako iti puder na. ay, naimbagkit di Tanalagip mo ti pimanaw ijay. Namtag na nayon ka nakakaasi. Kat, kumusta dagayam iti maikadwa nga asawa na? Pinanawan mo tan ang tirema ni tatang. Tadi na maanusan ti ugali ni tatang. Ay, oo na yan. Ngam, kasimot nga ro ti amam itatag maysan. Ano day tayo nawayaak? Mapankumot pa siyaran. Anya nga rod. Amak pay lang mat. Juan, husto ka. Amam latta day jay.
kat bareng makaamiris matan. Lolo, auntie, graduating ako iti senior high. Kaya't ko, iti adayo ti pangituluyak iti panagadal ko. Kat sikalat ta, Barok. Ang apay pailanas kan nga umadayo ka. Nagadumot di ta ti mas asasidag. Wan nga paisaw, apaok. Apay ka, day. Kastoy ngamin, padasak met at ag-explore. Iti kasta, mapadasak ti agbiag ngagmay maysa. Maawata ka na, paok. Ang sigurado ka kaday, akabaalam. Awan kas iti padasin lolo. Auntie. Kinabalak to pa iti kinaulpit ti amak. O, di kabalak met nga rod ita. Ay, anyan, Barok. Ang ala, basta agan anad kalakit di akanayon. Wan auntie. Ken pipiyapay kit di daya ah. Ti kunada physical violence ang napadasak. No di kat masapol mo't ti training ti bagik. Tapno agbalinak anatibkar. Kumusta mo't nga taitan ti gayem ko? Unay mat ngaminan tinagbambanagan na iti sidong tinaulpit nga amana. Ngam, bilibak mat. Ta kinabaulan na nga inibturan amin dagijay apadas na. Iso nga ita, imadayo lakat nga ron. Nasaan ang liwanag? Ay, Ito, landa. ni Uncle Mayong, Ng aking nabartag. buhay. Nakaida iti kalsada. Natulad Asit ka. kong isang api. Uncle Mayong, Hoy, siga babae. Nangilamlam mga mitiyawanan ba yung anak ko, ha? ne, awan amok iti ibagbagayo, Uncle. Sa may sa, jak amo no sa dino ti ayan na. Kumusta nga tamot ng lolo? Auntie, ken tatang. Sa nabalay? No, agturpusak ton. Agawin dakton. Anya nga tanti kasasahad ni tatang ita. Sigun iti naudi adamag ko. Agsaksakit ka nun. Gapo iti kinamamartak na. Ken magsigarilyo pa'y. Isumot lagay makaguranak. Tay di impas nginak ti inak. Iso ti pupusinan. Angam, anyang ti amok dita. No pekasta. Maladingitan naklata. Gaputan jakman la narik na. Ti kinaragsak ti adda mabangunan na nga ina. Inparik na kumamat. Tinalaos apa nang ipatag ko kinkwana. Ay nakamaudyanan na. Andan apaok, amay sa doktor. Uray tsak, bitoy, Barok. Maragsa ka naklauna iti panagturpos mo. Gapo kada kayo lolo. Auntie. Iso ngayong kagumak tinagadal. Tapno masubalitak ti ado arigat kan sakripisyo yo kanya. Ket isagot ko daytoy baligi kada kayo. Ken uwan kayam. Kaya't ko silibraran tayo daytoy panagturpos ko. Ay, katuan Day tamot lagayam. Ha? Ala, bayam. Siya kung timakam mo kadagiti daduma amay sagana. Agyaman nga ron no kasta auntie. Kablawan ka, itinaragsa ka pa nagturpos mo, anak ko. Sika ka din day tatatang. Nakakutkutong ka na. Madlaw masakit kayo. Huwag anak. Isak na ito mayak. Mayak agkid daw iti pamakawan mo. Gapo iti kinahulpit ko ken kaidi. Jaklayong pagarop. Asika nga anak ko aminal maltrato. Kat may sana doktor. Uwan tatang. Babaan ka dagi di kapadasak. Nakaritak. Kat ato iti bunga na. Nalabit.
No nagpatinggalang identika nito. Jack siguro nagtengda ito eh. Ayan ko ita. Anak, Ala, di kagda nagtatang. Gapot ang may saka, doktor. Siyak ti makaamo ang mga gas kada kayo. Ipatpatag kayo, tatang. Numanagibtur ka. Sirib ang nagtaod iti namarswa ti adakan ka. Magunod munto matigonggo na anairanta para kan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti drama tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayong amin. Dalan. Kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Hinta ibasa ti Proverbio 22, versikulo 4. Agbuteng ka iti apo. Agpakumbaba kat magunod monto ti kinabaknang. Dayaw kan atidtog abiyag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biyag. Mangtedaklangan iti kwarta. Tas ikatimang kadwa kan ni tatang amapan agpa-check up iti Manila. Wen amanong, kung nangamin tay doktor ni tatang, anasaysaya at no iti Manila ti pangipa-check upan tayo kenkwana. Ta kompleto ti gamit ijay. Nakuntak mo ka din ni Mitch. Tajay pala apartment na ti pagyanan niyo. Sinukatan nan samot ang tinumber na, manong. Kanjay Facebook na, naka-private mo. Sana pala tadda kanyak ti address na. Kitid ko kan ka. Agpaitulod kayong tulangan iti taxi. Wen manong. Busy siguro ni Mitch iti trabaho na. Saan tayo nga mo? Amangan no adakit di mati di abroad. Isok ka no nga minti ibabaon di boss na nga katindar iti meeting no daduma. Nalabit akasta. Ang sana balay. Matuloy kayo latakan ni tatang iti Manila. Ayan ni tatang. Kasaritak mampay. Apay ang masapol may pandak iti Manila. Adamat ospital dito'y ayan tayaw. Ay na, tatang. Tapno makita da, noan niya talaga ti sakit yo. Gastos laeng. Ay, anyakat ni tatangan aya. Basit laabanag dayta. Kan may sa, di yo kadikayat ang mabisita yo mat ni Mitch. Agyan kayo, iji napintas ng apartment na. Amo nga tanipiya ti apartment ni Manang na. Ay mga numapukaw kami ijay. Saan kayo ang mapukaw, tatang? Ay, itad ko ti address na. Da, nagyon aya. Kastaya. Mabigbig-big a kumpanya ti pagtrab-trabahuan ni Mitch. Adda bukod ng apartment. Adda matinlugan na. Tadakal nga ron ti sweldo na. Uwan nga ron. Nasken lang nga ipanakal mo. Gapo iti ado a sakripisyo yu dayta. Nabaligi itan ni Mitch. Gapo kada kayo, tatang. Sweetheart, agriin kan. Nakaluto ako ni iti pamigatan na. Anya oras na ya. Bumangon kan, ta saan ka amanadaw iti trabaho. Baglakit ti tadda ka kaya nayat ko ano sa mangriring. Ken mangisagana iti kasapulak. Siga, saan ka di asumra kita? Amo mat a day off ko. Dito yakla ang apartment itang aldaw. Nagpudot itirwar. Sa bagay, ang aminton rabi ije tarwara mga na. Katuan sweetheart. Maala, bumangon ka nga ruditan. Ada ka di kwartam dita. Pangalawans ko kuma. Tisweldo mo ngay. Amo matadakdakal nga amang tisweldo mga mentisyak.
Kita man, adalugan mo. Kan apartment, tiyab abangan. Agtal na ka man dito. Apartment ako ng mata. Mabainak nga rod mat amang ibaga. Gaputa si ka lang mat baybayad iti rentata. Taapay ko ma. Agayan ayat tamat. Iti financial nga aspeto. Tsakpay masuportaran ti bagik. Dayta ti pudno. Okay lang data. Karugrugin pa'y mat ngamin iti trabaho. Makalungaw kan tulad taa. Sapay la ko ma. Tasan ka maumuma kanyak, han. Nagtal na ka. Ala, intakit din iji kusina. Tamangantan. Nagrigat abirukan dati apartment ni Manang Mitch. Sapay nagngato. Sa bagay. Gapo iti pa nagdamdamag ko. Nasarakak matlang. Ay, agtuktukak man. Ni, adagayam doorbell. Pindutak man dati doorbell. Nagmayat ti oni na. Pindutak manan. Pia? Manang Mitch! Api nga daga. Ginak man arakupan. Umay ko ipa-check up ni Tatang dito yung Manila. Ayan ni Tatang. Imbatik pa'y lang terminal ti boss, Tapno sa pulog pa'y dito yung apartment mo. Umunagak man. Italangan nakaunagak dito Wow! Nagmayat gayam manang. Kompleto gayam ti gamit mo dito Manang, nagmayat tagtugaw dito yung salaset mo. Ups, up. Naglamoy ti kutson. Manang, sa dino ay ti pagturugan ni Tatang dito Pia, saan ang mabalin nga agbayag ka dito apartment ko? Anya? Taapay? Basta, ibirukan kayo kini Tatang iti pagturugan nyo. Ala, umay ka. Italang anak ka umayak dito yung apartment mo. Ngam iparit mo pa'y nga umyan kami dito yung kanitatan. Kayat ko dito Di mo ipapilit ti kayat mo. Surutam ti bagbagakan ka. Anya mo dito rin intaan ni Manang Mitch siya pagyananta, Tatang. Nakapudpudot mo. Nakailat asilid. Anya ti ko na ni Manang mo aya. Dito itapay kanungag yan. Kabayatan ti kardata dito yung Manila. Ay, kasladyak makaangis dito Nagpudot. Kunak no, da apartment na. Saan ta kanungarod ang mabalin ti agyan, Ijay? Ure pagbiit lang. Saan na kayat? Diyak amo no apay. Diyak pa'y kiti amo no kuyogan na tangag pa check up. Bisin sa laonay ni Manang Mitch. Saan mo mat namin nasungsungbatan ti awag ko? Iso asya kon ti imay dito yung office mo, madam. Pasensya kan, friend. Nagado ngamin ti iraras ko ita dito yung office. Jay bayad di condo unit mo. O may konsiniran. Ay, man gaya man niya. Schedule man gaya man ti panagbayad ko. Ay, iso asyak nga rodan ti imay dimanon kan ka, madam. Mabalin ka di nga isend kun tulangan ijay account mo inton madamdama? Sure, no problem. Basta si ka. I trust you, friend. Sweetheart, iso adito special a restaurant tinangayabakan ka. Taadda good news ko ken ka. Anya day tahan. Ibaga mo na. Excited akon. Danda ni mabayada kun jay condo unit atin tinagak. Ha? Uy, good news talaga day tahan. Unhan, iso amapan kunto kitaan. Mabalintan ton ti umakar itchay. Kaya't mga sawan. Panawan tanti apartment a pagigyanan ta? Correct. Ayos Iso let's celebrate. Daw mauawag iti cellphone mo. Anya nga tayo ti baga namanin. Sungbata mo na. Asino nga minday ta? Hello? Manang Mitch! Nalpas ko na ipa-check up ni Tatang. Kat, agawid kayo na. Anya pingay ti aramidin nyo dito
Adda kami dito palingke. Kunana nga men, anas kan nga agkikita tayo pa, sakbay nga agawid kami. Palengke? Ha? Jak tupay mapanggita palengke. Tanagrugit ken nagbangsit. Sa dino nga roti kayat mapangurayan mi kan ka. Agawid kayon. Awan oras ko ang makisinarak kada kayo ita. Busy ak iti trabaho. Ay, kasta ka di manang. Sige, ibagak nga rod ka ni tatang. Sige, agbas kayon. Agawid kayon. Bye! Oh, kabsat mo sa dya kinasaritam. Wen, ni Pia. Dumadawat ka di iti kwarta? Adda kwartada. Kasta ka di? Oh, iserve dan ti order ta. Mangantan, han. Anyate ko na ni Manang Mau. Awan ka no oras na. Tapno makisinarak kada tayo, tatang. Nagadulaki di una yan at trabaho na. Wan nga ron. Kaya't ko kumamot ti agpasya-pasya, ta itaak lang manan ng may ditoy. Bayamon. Mawatan tay latan ati kasasaan ni Manang Mau. Diyak man amo, naapay a sobramot abisi ni Manang Mitch. Kasla saan anaragsa ka makakita ka data. Saan ko napanunutan da ita? Ay, anyat oras sa makasangpit tay ije probinsya. Ay, damagam man ije konduktor. Nag-aawit kayo matgayaman kan ni tatang. Kumusta nga iti check up na? Mayat, ada en reseta di espesyalista nga agas na. Nga iso kung mati ipagatang ko kan ni Manang Mitch. Ngam di namot kaya ti makisinara kada kami. Pinag-awid na kami kit din. Ay, unay matan ni Mitch. Saan na kami pa pinagdagos iti apartment na? Jakman amo, naan niya launa yan ti ilamlamang na iti apartment na. Ay, saan matakas tayo di ah? Sa balin ni Manang Mitch ita, Manong. Hindi nala pinanunutan. Nga anyaman nga addakan kwa na ita. Utang na ita. Kadagiti adu a sakripisyo, dagiti naganak tayo. Di nang samat amon at alyawon tinagapuan na. Hello, friend. Sa dino itatiayan mo? Apay ka di friend. Kaya't ko kumaamapan kita ang di kondo. Plano mi ngaminan iti boyfriend ko ti umakar ijay. Total, dandanik matan mabayadan. Kasta ka di? Numabalin akaduan nak amapan mangkita. Kaano ka di plano? Ado nga ti commitments ko itangal daw. Inton bigat ko man numabalin. Full skedak lat ta inton bigat. O sige, uray siyak lang arudan ti mapan mangkita. Saan ka na makadwa na mapanmangkita iti kondo, han? Mapanak agtrabaho. Okay lang, no problem. Nakaanos kalata ka na yun. Isukit alab na lab kalata. Bulaan nak manin ako na. Wanya, umakaratan adagos iti kondo? Wala. Okay, inakon. Bye, han. Tatang, agawid kayon. Saan arumbang nga imay kayo pa dito'y bangkag? Tani, nagpudot ti panawan. Ay, kaya't ko dito itapres ko ti angin. Ay, adda nga kakapsutak no adak ije balay. Sa kagay, mayat matkit di. Tapno makawatwat kayo man. Ay na makapabangar akit kitain dagiti mulam anateng. Tatang, tainay awanak dagita. Ay, adumanan ti paglakwan yo. Imbag lang adda paggatang iti gamit dagiti apo ko yung iji eskwilaan. Nala, pagadalam dagiti anak mo. Tatang, kasmatla iti panangisakad yo, iti panagadal mi nga kakabsat. Angam, daksang gasat. Takas lang nayaw-awan iti dalan ni Mitch. Saan na tayon samutan ng amam mo? Ay, huwag nga raw. Nakalamlami ismet, ti panakilangin na kadatayaw. Di na tayo pa'y kumumustaan na. Ay, huwag nga ron tatang. Adakon, han. Oh, kumusta di binisitam akong dota? Oh, apay akasla na paay ka. Naunag pa iti sinay mo.
Anya tinapasamak. Ibagam kanyak. Ha? Nabiktima. Nabiktima iti anya. Awan jay kondo nga hinulhuluga. Anya? Di ka man agangaw iti kasta, Mitch. Kunta ka majay gaya mo anang ilakokan ka. Sana mabalin alukwan na kaakasta. Jakon makunta. Napanak iti police station. Ado ka no tinangireklamo kan ko na. Iso asap-sapulen data. Anya? Sayang di hinulhulugam akong duyunit. Ija pa imot nga ron ti kayat ko apagyanan. Anya ti aramidan ta. Apay asak ti pagdamagam. Tulungan na kumangag panunod. Na nasakitan ti ulok iti kapapanunod. Agkala problema da ita. Oh, apay ati magdar ka. Rumarak. Mapanak iti barkadak. Panawan nak iti kastoy a sitwasyon ko. Umadayo ka. Kunak no addan kon duyunit ta. Day talaka di tinangayatam kanyak. Dagiti sa ni ko anay pundar ko. Itatanaad na anak iti problema. Panawan naklatan. Kasano nga saan ka apanawan? Diyak kayat ti ag problema. Diyak kayat ti may stress. Di kayat ko naragsak apa nagbiag. Agyaman akmanong, tay may kayo nga agpapamilya diti balay. Lagi pan tayo man ti birthday day dinanang. Oray no awanan diti sidong tayo. Ay katun saan arumbang amalipatan tayo? Jak pa'y naisaga na dyan lamisaan a panganan tayo ijeruar. Addan ni manang mo jay, isunti makaam mo. Ah, sige. Talipasan ta ti panagluto ta diti kusina. Manong, Tia. Ni, Mitch, adda ka mat. Nakabakasyon ka? Di mo lang bagbaga nga agawid ka. Tas sinabad na ka kumaiji terminal. Nagsasarunot ti madi ang pasamak iti biyag ko iti kalapas. Ala, agtugaw ka pa'y. Aginanakang umuna. Kasla na bambanog ka. Sige. Manong, agsarsarita kayo pa'y. Tainak ibaga ka ni tatang anagawid kan, manang Mitch. Mitch, di kagdanag. Sanda ka agbaybayan. Anya nga min ayating napasamakan ka. Agyaman Manong. Gusto ti panagawid mo. Tayta ti aldaw, arambakan tayo ti birthday day dinanang. Agsasarita tayo intun madamdama. Ang mangan tayong pay. Taado dagiti insagana mi, apagsasangwan tayo. Naragsak kan natal na ti panagbiag ti napakumbaba. Ngarod, agdali na udtay kuma a napakumbaba. Iti pamilya, gagayam kan iti asino man. Di tayo kumamat baybayan ti pamilya tayo, taawan sa baling agtitinulong, no di, datayong matlaang. Papagayam, di tahan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.